Wafreme Ajoa searching Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. One more 20 dancer, or mania champion, great champion, when you're dying at Tomom, and you had the voter into boom or happy dangerous. Omo Bumukasia, say, Mono, I can for party happy before Bamonta Banito. Woman discussing development with votarians. They don't have development mentality with votarians. Also, Volta region, one of the closest region to the capital city Accra, and a voter who could do Hasabi Abrabo Mobo, a factory who says free education here. Nana to Dankani NPP, my debaya, and Kualania and Daso, Ewo Amamua. And both NDC and NPP, the greatest gift are voters any free education. I have for no. Said the woman yes, Abreno, may both in some more voter for no papa. Because one way penny for more than Debianama. No, I told Manama boom. Said through development time one. Most young Fanko baby Hoya swing, said the baby and a voter from the home to say meter. Said woman bought down, Ed on Batom and Sabi and Biaba. Who go show the NPP aye township wa who bones and govi aba jo home meba mama mtwa me sisi remember sisi ai na mentre ne aban aye bi e Ghana ha na kwame the kind efa aye agenda 111 hospital no ho se ye wi a se ne ebesi aye no the kind efa no ema me na ye nhwe no ye wi a na maba be hwe agenda 111 hospitals na former President John Dramani Mama Kaseti say aban say o man sika say ye de kwakwa hospitals makoma 111 ama Ghana for na aban say Ghana for sika owie no twa youth emeka say oba agena 111 no obehye mukina na waye ne ye pa. What a comment by former President John Dramani Mahama. Eti kwame yanhwe agenda 111 hospitals no senia ye wi a ede kwakwa ye wie pa na yaba aba behwe project no senia akwa si so de uje hu no de ensa se free folders no. Number 1 agenda 111 hospital eye apeguso ewo esojaman municipality yeni kan hwe no ne the state of apeguso esojaman municipality agenda 111 project senia akwa kodu na yanhwe folders number 1 folder number 1 agenda 111 apeguso ena medru horisenti yenhwe the state of apeguso state agenda 111 say na kwakwa former president say ontu ya ye de kirew we July kra July ena ye twa sa picture anti omadu say de omo ye wie enti no apeguso die no de mfa de so de say kra apeguso die no ke enti enie say ne onie apeguso say na ye kwame ye free apegusu a yanko yemro fori krom agenda 111 e wo fori krom Ashanti region o fori krom municipal na yemhwe the state of ofori krom ye wi fori krom a na yekọ awutu senya agenda 111 e wo awutu senya eti ye free apegusu e beko ofori krom kwame yanko ofori krom quick yanko ofori krom so de no se ne ababa enti we e ofori krom agenda 111 ofori krom municipal e wa Ashanti region say na ye oma penti oma she rivers ye wie ofra se ya na se bibia ye krado ba bia ukọ esabia o na ayefe enti ofori krom municipal e de e na ye hwe ne sisi ye eno e agenda 111 former president say oman e say sika but owie no asa be ka kire Ghana for say oba obehwe se obewie ni nyina ya nyini ni obi ode bo obi ode bo ne babeye o ka se be ohuru enim kosoro enti ofori krom de nie from ofori krom yanko awutu senya Ghana for mu hwe we nana do dan kokufo ne Dr. Mahmoud Bawumia na ye over 100 hospitals 111 and why ye ofri me krom okọ me krom osino a Fantakwa South Oma ye duru baby e wo lenda do ti wa Muhammad o man sika be we e na wo ba na wuram e wati wa e wo your friend say enyinesi
Actually, one eno so e kwan no wanti ni yade almost complete. Oma wie nchome commission. Enti we kwame we apeguso yenko ba yekọ kwame yekọ ewutu senya. Ewutu senya ne yekọ. Ansa na osi no so de ese. Osi no de na Wolinda don che ho na. Enti okay we ewutu senya. Ewutu senya east. Ewutu senya west. We ewutu senya west. Say na no so tie. Na afaja to the Volta region. Medebeba. We ewutu senya west. E was central region. Enie. Okay, yamra back to Ashanti region. Na ano yenko oti. Na yenko jasekan. Just where first ewutu senya. Eti yenko jasekan. E wo Manase region. Yes, can hold oti and I say oti. Jasekan oti. Stronghold Volta region. NDC stronghold Volta region. Your former President Mahama say yen Volta region fronting na usan ba second time. And ye tina. Say amfi ansa na we dream ye Volta for say ba be ya dia maya. And ye tina. One papa no can say do campaign na fa Volta for granted. Na mo di Volta for aye campaign ya mo pe no. Nkrofo abani commercial no mo didi na tem. Nkrofo kan sem hunu oni papa penimu ogina hoyi se kaso ewiase niama wa hu bia che mu nkora totofu na mo aba se muti NDC mu se Volta for nti na oba second time and eje ana box side na agia free obusuafo no ho no nti na usan aba second time no na weni abredi ni disa se esi book bi say Japade book from President Mahama anka manka say Japade book na ya no kware o Japade na ya ji afri unua nsem no nti na uba gidigidi eba abeje no anka Japade hia anka utama Japade no kese no di ma woni wabusuafo no anka ene unsam prese uba abeje Ghana freedom of speech a high Ghana for sanse free e di wo Ghana yi uba go di wo Togo untumi nkodi nanso Ghana ene mi bisa media for nti se mu invite obi se o me show na so betina ho na so president Baumia no didi na temsa nti musu madwe no e fa ne sen social media no enye mu nkwan na muti o ye Ghana for population na yeti ndi ya be gina ho say Dr. Baumia oye nsuoba oye tele oye wei oye sasem na ede enye de enti former president Mahama ka kire nkrofo say wasi market kejetia den enfa na enfa aka we si ko temale wasi we Volta region ya bomudin anye bia ya bomudin say ya bia mamo so your papa na me na umfie me mini atare mini draws mini mpaboa mini asomade na obi dum me eto chalewote ehye me nan a sani pakono be danasi nti vote we no eya sida vote ema NPP it is possible then aba